Ini kan Meghalaya State Skill Development Society kalau establish nalu arjakat way. Nah, hagitu ki por ko de. Kini ke training kim juyo nangi ki lokal. Kim juyo nai training nangi ki institution nangi ki society ki ba na po Meghalaya. Ani ka district ke jongi. Di por na panya bediki ki outsider ni ki company ki manaba. They have only 2000 Kajing hikai data entry operator hapo ka skill Meghalaya bala kershan pisa da ka Meghalaya State Skill Development Society an sedang no yaka hapo ka West Jantia Hills District hakawe ni kijaka ajing hikai computer hajowai batip kum ka Jantia Institute of Technology ni ka JIT kani kajing hikai kelas sedang nadu ka arpolai terik ujemang bat kajing ai training ka day lai benai Haka jingelang play kani ka jaka ajing hikai Ulambor Suchen Skill Development Officer ka Meghalaya State Skill Development Society uong bakane ka skill Meghalaya de ka thong balamang da ka sorkar ban sedang ye ki skill bapher nakadaw bakyo iya ki jing e jaki samla ban yo kam yo jam kamtam ka kam sorkar nakaliang managing director ka JIT uban kitbor Marwen habapan sngawe ka jingyat lenti kani ka jaka ajing hikai computer Uya thuru bakila persang yat lenti hakabaya de kumnu ban ai jinge rap penyo kami ki khna hadin ba kila pendap ka jing pule hangni tadi pihak perkat hatunu ki hapor ba attend ye program kunu di job that course kini kedau gua chajit janji institute technology heteu chajit ko to meeting untuk mahak wada yo sorkar de equip ko de bon kena wada train ko de jet ki ka Jika kita untuk jadi kami tu lah, DM ke proper review, review for state department, for state office, kata for conclusion yang jadi kan. Tak kerja yang sepang skill Meghalaya, dia ubah bangkit share pitch pang skill Meghalaya. Dan yang ngamu dong, kini ke skill Meghalaya tak aku wina kata flagship state flagship program, kau chief minister usah kontrak sama. Dan bahkan sorkar kan ni, sorkar MDA, vision yang ki, you kita nak wah sejauh mana yok kerek kan kontrol, wah absorb doh kerek sorkar sejauh mana, dan mana pun yang ki statistik, no, ko survey boleh, mana survey, cem kita nak haduk, ki kena kontrol ki apa dia sansnem, ki haduk yang 100%, jika total population apa state ni. Kita tak working age population to yield man productive to yield create percent no jadi tidak kini sorkar kat ni apa orang chief minister kami juga CEO yang kena MSDS Dr. Vijay Kumar dia propose kini skill Meghalaya yang sub news nem ajar apa dia human materialize kan dia kalau sedang dengan skema kini program dia man kerja mentor IP dia man kerja kerku IP dia man gaji kau penyok yarap IP kami tak pakai lawai yang IP. Tekni ke program cucuk lah. Untuk kejimut yang kaduk IP kena skill training, dep ke training ke chong pergi yang tak ante. Kejimut yang sorkar Meghalaya tak yok IP, yok promote IP. Yok man kita kintok kita kinong ditoki, yok man kinong cenaki ro. Kita rugi mah. Yok man pergi yang cenaki man kami yang plan jadi entrepreneur. Jadi ko man hagi kam ko pair. Tekam tu lah, training IP. Dan yang kami kerjakan institut teknologi, jepang kami data entry operator pada pihak seniority, yuk man kata yo itu hak ni kubi dengan kos keman market demand, MKM kiki office pair, nurut ke office sorkar, nurut ke company pair MKM apa. Dan next scam ada kerjing cim kit kia ni, jadi kena kepada charget, saya kena program, hadir ke counselling, next scam orang kerjing kerku, next scam orang create sistem ni, mah. Kalau sistem pi untuk wan kandep orang satu bangkit, kalau sistem pi, kau bah, kini ke training, mau ambil lain hagi institut ko pair, mana bos apa, mah, kau